Ngiyabingelela kubantwana baNkulunkulu. Ngiyadehlisa, ngiyatithoba kakhulu. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu akahluleki, uNkulunkulu akashiyani, uNkulunkulu akawaqambi emanga, uNkulunkulu uyasithanda. Liso lakhe alisuki kithi, liso lakhe alisuki kithi. Kungako athi yena kusukela ekuqaleni kweminyaka kuze kube sekupheleni kwawo, liso lami liwubukile lo mhlaba, liso lami likulo lelo live. uNkulunkulu akasuki eveni lalibeka emhlabeni, isive sakhe usibuka ngaso sonke isikhathi. Mina nawe ngisho nasebusuku uNkulunkulu usibukile kulo lelive lekathi yena ulibuka kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kweminyaka, kusukela January to December. uNkulunkulu usibukile, uNkulunkulu ulibukile live, uNkulunkulu uyalinakekela live, uNkulunkulu uyenta konke. Kodwa thina sifanele kuhlala kuye. Kude into lehle njengomuntu lotithobile, kude into lekahle njengomuntu lowehlile. Uma ngabe thina sehla kuNkulunkulu, uma ngabe thina sehla phambi kwebuso baNkulunkulu, uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu uyajabula ngathi. Uma sithi thoba singakhulumi kabi ngalabanye, singabi didlova. Umuntu leka ngumzalwane, umuntu leka ngumntwana waNkulunkulu, umuntu leka senzisiwe, kunetindo leka ngasatendi, kunetindo leti noma ngabe sekubita kufa kwakhe, noma ngabe sekubita impilo yemntwana wakhe, kufanele atithobe, kufanele lokuphuma emlonyeni wakhe kube kahle. Siyambona uNkulunkulu la. Ngifuna ukukhuluma ngaNkulunkulu ukuthi umuntu uba inhlitiyo yomuntu na kanjani, umuntu uba inhlitiyo yaNkulunkulu na kanjani. Umuntu uyaba inhlitiyo yaNkulunkulu aze uNkulunkulu amthande, kodwa nangabe loyo muntu loyo leka inhlitiyo yaNkulunkulu angasendi kona, uNkulunkulu uyamyekela, uNkulunkulu uyamshiya, uNkulunkulu uyakwata, uNkulunkulu unesikhwele, uNkulunkulu wethu lesimkhondako, uNkulunkulu wethu lesimkhondako, uNkulunkulu wethu lesihamba naye, uNkulunkulu wethu lesimkhothamelako, uNkulunkulu wethu lesicela kuye tonke tinto. UNkulunkulu lonesikhwele, uNkulunkulu longafuni abantu bangenti kahle, uNkulunkulu longafuni abantu labatresphassa imiyalo yakhe. Ngifuna ukukhuluma lana kancane ngesihlokwana lesikhuluma ngokugqotshwa kwaDavide ukuthi abe inkosi. Davide ugqotshwa ukuthi abe inkosi. uNkulunkulu uthumela Samuel ukuthi ayogqoba Davide ukuthi abe inkosi. Kunemibandzela nakhona lapho leka yendako uNkulunkulu naleka yikhulumako kuSamuel. Uyamtshela uNkulunkulu ukuthi hamba uyongqobela inkosi lengitakukhomba yona. Akakasho uNkulunkulu ukuthi hamba uyogqoba Davide. uNkulunkulu uyamthuma kuSamuel ukuthi hamba uyongqobela inkosi. Sibona lana kugqotshwa kwaDavide ukuthi abe inkosi. Sawula beka inkosi, kodwa Sawula kunetinto leka hambe wangatendi kahle, kunetindo lehambe. Ngifuna kusho lokuthi umuntu uba inhlitiyo yaNkulunkulu ngoba enta kahle, umuntu uba inhlitiyo yaNkulunkulu ngoba atithobile, umuntu uba inhlitiyo yaNkulunkulu ngoba aneluthando, umuntu uba inhlitiyo yaNkulunkulu ngoba anesihawu nakulabanye abantu, umuntu uba inhlitiyo yaNkulunkulu ngoba noma sekubita kangakanani, noma ngase ukwatile, ayiphumi inhlamba emlonyeni wakhe, akuphumi kuqalekisa emlonyeni womuntu waNkulunkulu. Sawula uyona beka inkosi lekahle lebekamthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu bekamthanda Sawula, kodwa Sawula uhamba uyamonela uNkulunkulu, wena tinto leti uNkulunkulu angasatithanda. Uthuma Samuel uNkulunkulu ukuthi ayomgcobela bani? Davide. Uyamala kuSawula. Samuel uyabuta ukuthi manje Sawula ke bekamsaba, uthi uNkulunkulu utawenda njengoba mina ngikutshela. Simakaze wakhuluma kuSamuel wathi lapha kuSamuel wokuqala chapter 16, ngifunza la ku-chapter 16, ngiyayekela ngala emuva la kwaliwe Sawula khona ngoba singaba sidze lesikhathi. Simakaze wakhuluma kuSamuel wathi utamkhalela kuze kube ngunini
Sawula ngobe sengimalile ukuthi abe inkosi yema-Israyeli. Gcwalisa luphondo lwakho ngemafutha, ungenele indlela yakho. Ngikuthuma endlini yakaJese waseBethlehema, ngobe ngithi lo munye wemadodana akhe ukuthi abe inkosi. Uyamala kuSawuli. Samuel uba nenhlitiyo lebuhlungu ekumvela buhlungu kuSawuli. Uyamthandazela, uyamkhulekela, uyambuta uNkulunkulu. Kunebantu lasibathandazelayo, kunebantu lesibakhalelayo, kunebantu lasibacelela itinto kuNkulunkulu, kodwa labantu labo sebaliwe ngubani? nguNkulunkulu. Ungavumi ukuthi uwone uze uNkulunkulu lokho ukuthi noma sewuyakhalelwa noma sewuyathandazelwa angasakunaki uNkulunkulu, angasayinaki nemikhuleko yalaba kuthandazelayo. Uyambuta kuSamuel uthi utamthandazela kuSamuel kuze kube ngunini, ngoba Sawula utamthandazela kuze kube ngunini. Sawula wena Samuel, ngoba Sawula sengimalile, angisamfuni, ngimalile ngoba Sawula akagcinanga imithetho yami, uyiphulile imiyalo yami, wena kwakhe lokuthandwa nguye. Kusho ukuthi besebone kakhulu kwadlulela uNkulunkulu wakwakhe. Uthi kuSamuel, hamba ngikuthuma endlini yakaJese, sengithi khethele indodana yakaJese le utangigobela yona ukuthi ibe inkosi yaka-Israyeli. Kodwa Samuel wathi, ngingahamba kanjani? Sawula utawuva ngaloko bese uyangibulala. Simakadze wathi, thatha sithokati uhambe naso, ufike uthi ngitekwenda umhlatshelo kuSimakade. uNkulunkulu uyayilungisa yonke lento. Samuel uyasaba ukuthi utawuthi ngemva ukuthi sengiyakaJese ngiqobe inkosi utangibulala Sawuli. uNkulunkulu uthi hamba, mina ngiyakuthuma. uNkulunkulu akakuthumi, funa sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu akakuthumi angeke akumele. uNkulunkulu angeke akuthume wena nangabe ungumntwana waNkulunkulu loneliqiniso nalothembekile nalothembele kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke asukume akusukumele abese uyakuyekela. uNkulunkulu ngeke akubide akuthume enzaweni bese uyakushiya. Nangabe uNkulunkulu akushiya endleleni lekakuthume kuyo, akuyalile ukuthi ungendi lokhu nalokhu, gcina lokhu nalokhu, ubese wena uyaphuma endleleni ngula uNkulunkulu atakushiya khona, bese ubona ngathi uNkulunkulu akanamandla, uNkulunkulu akasebenzi. uNkulunkulu uneluthando kakhulu kubantu bakhe, nakakuthuma akukhethile akuthanzile ngoba wena uyakwazi ukuthi wena kahle uyakuthanda. Uma akuthuma yenda njengoba akuthumile, ngoba kunetinto lesekathi susile endleleni yakho leti ngeke takuvimbetela ngoba yena sewungenelele. Uthi Samuel angayeva Sawula ukuthi sengiyoqoba inkosi endlini kaJese, utangivimbetela angibulale. Uthi uNkulunkulu, thatha sithokati uhambe wena. Ubobese umema Jese kulomhlangano, kulomhlatshelo. Mina ngitawube sengikulayela ukuthi wena wende njani. Uyawungigcobela lowo lengiyawukulayela yena. Samuel wenda lokho labe kutshelwe nguSimakade. Wathi nakefika eBethlehema, baholi belidolobha bathuthumela nabahlangana naye, bambuta bathi, utengesihle yini? Samuel waphendula wathi, yebo ngitengesihle, ngitekwenda umhlatshelo kuSimakade. Dingcweliseni bese nita emhlatshelweni kanye nami. Ngako wase ungcwelisa koJese kanye nemadodana akhe, wabamemela emhlatshelweni. Bathi nabefika Samuel wabona Eliyabe, wase ucabanga ukuthi impela logqotshiwe waSimakade nguye losembi kwaSimakade, lona losembi kwaSimakade. Uthi uNkulunkulu, hamba ufike le, mina ngitakutshela ukuthi wende njani. Uma afika le labambonako Samuel bayamathi ukuthi umprofeti lomkhulu, umprofeti waNkulunkulu, kungaze kuthunyela kunetinto lekusuka uNkulunkulu afuna kutotilungisa. Bayasaba, bayambuta ukuthi ngabe konke kuhamba kahle njengabe sekwendekile. Uthi Samuel, kude nina dingcweliseni kuphela nite emhlatshelweni. Lendlu yakaJese uyabangcwelisa, bayatingcwelisa ngoba ngeke baye emhlatshelweni waNkulunkulu bangcolile. Kufanele batingcwelise. Kutingcwelisa kuvuma nekushiya tinto letingasikahle uNkulunkulu langatithanda. Bayatingcwelisa, baya kuphi? Bahamba na Samuel.
Mabafika lapha Samuel umuntu wokucala lambonile leka ngumntwana waJese ubona Eliyabe uba naloko ukuthi kungenteka uNkulunkulu nguye lo likamgcobile nalikamthanzile ukuthi abe inkosi. Lalela sami, bathi nabefika Samuel wabona Eliyabe wase ucabanga ukuthi impela logqotshwe waSimakadze nguye lona losembe kwaSimakadze. Kodwa Simakadze wakhuluma kuSamuel wathi ungambheki kubukeka nebuthe bakhe ngobe yena ngimalile. Uthi Simakadze ungambuki buhle nebuthe bakhe nekubukeka kwakhe, ngimalile naloyo mntwana waJese loyo leka ngu-Eliyabe. Simakadze akabuki tona tinto letinakwa ngumuntu. Umuntu ubuka lingephandle lemuntu, kodwa Simakadze ubuka inhlithiyo. Thina sibuka lingephandle lemuntu. Uma simbuka simthanza, yilona nguye lo angaba mfundisi, lona nguye lekangasiqhubela iSunday school. uNkulunkulu ufuna umuntu lo kanenhlitiyo letawuthanzwa nguye, naleka awuthina kamthuma ende intsandvo yakhe, naloka atawuthina kenda tinto naye uNkulunkulu ajabule ngaye. Jese wase ubita Abinadabi wamendlulisa embi kwaSamuel, kodwa Samuel wathi Simakadze nalona akamkhethi. Jese wase uletha wabaletha bonke wabandlulisa Jese, kodwa Samuel lana kuverse 11, ngakho Samuel wabuta Jese wathi ngulawa kuphela yini emadodana akho? Jese waphendula wathi kusasele lencane kunawo onke, kodwa yeluse timvu. Samuel wathi thumela uye uyibita, singeke sihlale phansi sidle imihlatshelo ingakefiki. Ngakho Jese wase uyayithumela, yalandwa nayo yangeniswa kuye. Yayibovana, inebuso lobuhle, ithanzeka. Simakadze wathi sukuma umgqobe ngobe nguye yena lowo. Ngakho Samuel wathatha luphondo lwakhe lwemafutha wamgqoba ebaleni embi kwabomnakabo. Kusukela ngalelo langa moya waSimakadze wehlela eti kwaDavide ngemandla lamakhulu. Samuel wesuka lapho waya eRama. Umgqobile Simakadze. Moya waSimakadze wehlela kubani? KuDavide. Moya nemandla aSimakadze sekuhamba naDavide. Kude lo bekangasamelana naDavide ke lapho, noma bekanemona longakanani lo muntu afise kumbulala, kude la bengakwenda ngoba uNkulunkulu besekahamba naye, uNkulunkulu besekamhola. uNkulunkulu wala Sawula uthumela Samuel ukuthi singaliwa nasisendlini yaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwala ngemisebenzi yakho, wena uqhubeke uthandaze uqabanga ukuthi uNkulunkulu usasenawe. Asiphenduke kungako ngetikhathi tonke nje kuta ema-Easters kuta bo-Good Friday, tikhathi letimatima kakhulu, bantu baya nje bayihambe ngenhloko. Umuntu ahluleke nekubuyisana namakhelwane wakhe, umuntu ahluleke nekubuyisana nebatali bakhe, umuntu ahluleke kwenda lokukahle phambi kwaNkulunkulu. Sifanele sente lokukahle nangabe bomnakethu singakaphathani kahle, kufuna niye kubo ngithi bomnakethu lapha nalapha anikangiphathi kahle, lapha nalapha nakukhona la ngangiphathanga kahle khona, ngiyaxolisa, ngiyatisola phambi kwenu. Akusibo bulima kwenda njalo, akusibo bulima kuya phambi kwebantwana baNkulunkulu uyotisola ngoba wena ufuna kuhamba ungasoleki. Sawula besekasoleka uNkulunkulu wamala, kwathi noma Samuel sekamthandazela wathi ngimalile. Noma ungamkhulekela utamkhulekela kuze kube ngimalile lo muntu lo. Nawe nami kungenteka tince ukuthi yasikhulekela, yasithandazela, tisibeka tandla bo-receive labangekho, saliwe ngoba kufanele sibuyisane nabantu naNkulunkulu. Singaliwa uNkulunkulu, singaliwa thine. uNkulunkulu ukhona, uyaphila. Akabuki futhi buhle bemuntu, ubuka lingekhathi, akabuki akendi njengathi. Haleluya, ngiyabonga kakhulu.